abantu bagira ngo guhindukira muze enjojo kurwo mu indoro y'enyamishwa iriya Kabale zito zikashwekereze emisiri yabo bwira bwashisha. Bana baitu masomero tubakiyagiye yabo kwa tubaine byokuri barabo haki fizi turagiha twazire tulire loni no tulire loni tubuzigwe nekintu ekyo kwagarayo tulyantu bona abandi nibatugambira enjojo nizikira abantu ndi mukazi tinyina business tinyenaki nyini itakali yange nuhonye sente zo kuherera abana nuhonye sente zo kunyamba no kukozesa buri kintu cyona muka hake byokurya byona birirwe enjojo. Abaturage bashabisha itongore cyo kurebera nyamishwa icya Uganda Wildlife Authority okushumbusha babona bafegirwe emisiri yabo. Sente za PDM kazitunga ka government bakazibaha cyonka amazima gamu baziteka mu kulima hati enjojo zona za Mbarara ukimu hati bene cyokurya cyona kandi sente za government bagamba zigarayo timanyimba cyo kuzigarayo bata omuseje tachasobora kwa makageti gachasobora gena maiso omukaze ne kusigara munji wenga omuseje season yona nagimana arara he kuruga sayibiri mpaka saa 12 za nyakaka. So nsaba ekitongole cha uwa kije kiteke umuhanda basobore ko kubarayamba abantu bane then na compensation. Dr. James Musinguzi urkwebembe ekitongole cha uwa nagira ngo ntebekanisa zo kushumbusha abafeyirwe bintu byabo ziriyo mu ntebekanisa kandi ashoboriye no kubetebekanisa kukikora. We have improved the process by speeding up the process, and now when the animals destroy your crops, you make sure you report to the chief warden. Papers are processed and brought to Kampala, and we pay after the compensation verification committee has sat and the board has approved. We are paying people. Enyuma ho abantu babiri bahereze kwitwa enjojo ezabashanjire barinzire emisiri yabo obwire bw'ekiro. Gashaka Dorine Nasima omuri Kabarole district.